Hlekana Afrika-Dzonga hlekana mingisiro mukala lona FM na kuhlanganisa kulonga ingisela xitichi xi ri kona namuntlha musumbunuku wa kahle siku ra mune ra n'hweti leya ya Mawuri lembe ra 2025 mina ni khalanga Pet Mathebula ni wa smart wa Jim wa xitlanga wa xingirtana wa xijajana makuna lawa ndandasi ya ku amukela mingisiro menka nongonoko Afrika wa vulavula ka mugana lona FM humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa hi famba swin'we ku fika le ka awara ya mbirhi nhlekani un'wana na un'wana wa Xikwembu musumbunuku ku fika Ravuntlhanu timhaka ti tele mingisiro wa mugana lona FM komandela un'wana ri a hi twale okay nda byela lava va ni tlhomela ku la ku va ta vulavula hayi a nga vuli kwalani Ncindani i vula ka TikTok i ri on vona ni kha ni vulavula a ni twali hi le ku langutaleleni swona hi ndlela yoleyo mingiseri wa mugana lona FM komba ndlela a hi tweneni ku n'we miri yini kwala mi nga angula ku mi ri kona ni tshemba se manitwa un'wana ku a mi twali vera ni twali okay a hi tshikeni sweswo hi ya mahlweni mingiseri wa mugana lona FM namuntlha ka Afrika wa vulavula hi lava ku bula na va South African Communist Party itwako risimu leri va tshamaka va kha va vulavula hi rona timhaka ta ku kumbexana u nga hetelela ku cinca swin'wana loko swi ta ka timhaka ta matshamelo hi tlhelo ra matshamelo ngopfu loko swi ta ka timhaka ta hi tlhelo leri ri khumbaka timhaka ta tlhelo leri khumbaka okay ku na swin'wana va nge le ku swi lulamiseni la se swi pfa swi ni kavanyeta kambe hi lava ta vulavula na vona hi languteka timhaka leti Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula u nga yele leswi eka Afrika wa vulavula na sweswiwani ha ri le ku xanisiweni hi mhaka ya ku ve ni a ni ha tirhi hi laha ni lava ku tiva mi fela yini n'wina mi ngo xanisiwa swi ta vula yini ke un'wana mingiseri ka mugana okay a ni tivi ku loyi a vulavulaka ku na un'wana ku na swin'wana swi pfaka swi twalala mi le ku vulavuleni na khalanga ka mugana lonene a ni swi tivi swi huma kwihi kambe hambi swi ri tano leswi a ni lava ku vula swona mingiseri wa mugana lona FM hi leswi i lava ta mhaka ta ku na van'wani va tisaka swi vulavula swa ku ikhonomi ya le Giyani ku fana na ikhonomi ya Afrika-Dzonga ku sukisela hi 1994 loko hi nghene ka xidemokirasi a ya ha kulangi xana xivangelo ku nga va ku ri yini va ri tindhawu ti ta va Giyani etin'wana ta tindhawu leti ikhonomi yi nga ri ku kuleni xana xivangelo ku nga va ku ri yini xi endlaka leswaku hi hetelela va ku ikhonomi a yi kuli ke ka tindhawu ta Giyani n'wina mi nga kha mi swi tiva hi pfuneni hi kota ku anamisa miehleketo mhaka yeleyo hi ta bula hi swona hi hafu kupela wona ya 12 kasi swin'wana leswi hi nga ta tlhela hi bula hi swona hi sweswi hi vulavulaka hi swona swa ku Afrika-Dzonga na yo yi le ku teni na matshalatshala ya ku va ku nga ta ku langutiwa ku nga endliwa yini timhaka ta tariffs kumbe swibalo leswi nga ta heta swi va koho swi nga tisiwa hi vukona bya President Donald Trump hi ndlela yeleyo se hi ta vula ku hi ka hi lava ku twa sweswo nan'we va rilandzeli na varhandzi va SACP kumbe African National Congress mi hi byela ku mi ri yini n'we loko hi kha hi languta ka timhaka leti ti fambelanaka na xiboho lexi va SACP loko va ka va tlangela malembe ya vona ya 104 va vilerisiwaka hi timhaka ta leti ti khumbaku timhaka ta ku va ku langutiwa ka vuxaka bya vona na vandla ra African National Congress sweswo hinkwaswo i hafu ku bela awara ya 12 nhlekani lowu nomboro ya le ya ntolovelo 0860 0025543 mi nga kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyo swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa ku n'wangulo wa n'we nhlekani lowu hi wini kambe sweswi kususela sweswi fikela ka hafu ku bela awara ya 12 hi laha mi nghenaka mi hi byela timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga va ku mi tikhomini hi ku ya ku hambanahambana ka tindhawu a ni ri nkosini wun'wani aka Matseke hi le handlenyana ka Matalks laha ni nga vuya ni vona timhaka letiya ta maduku timhaka letiya ta ku fayiniwa loko mi hlwela ku ya aswilahlwini sweswo swa ku taniya kasi un'wana mi yingiseri teka mina fika ku hi khalanga ni byeli kasi loko wena nkama un'wana i hi byela ku nongonoko wu tsakisa loko wu ri wa hina ku nga ri wa mina nkama un'wana loko hi ku hina i ri ha hi nga vuli ku hina a hi ngo mina kahle i ri yini se ni ku hanta vhene ku hlamula ka xiyanimoya ku na un'wana na un'wana kota ku swi twa loko hi ku nongonoko lowu wu tsakisa loko wu ri wa hina hi loko mi vulavula hi swilo leswi swi khumbaka ndhawu rixaka vanhu hi ku angarhela
loko vulavula swo khumba wena ku mina ni lahlekele hi pasi vayingiseri va ngheri kwala moyeni va ku hayi swa bora ku loko munhu a nghena ku mina pasi ra mina mina muthori wa mina mina sweswo swa ku taniya se hi yo mhaka hi ku hi lava mi vulavula hi timhaka leti ti khumbaku hi ku hi akana tanihi rixaka palamende ya rixaka hayi ya munhu ma vo mhaka ko se kambe loko ni ku i nga fiki ku hina ni va ni kha ni vula ku i nga fiki la i ku hina va ka Matsakale a va ku rhumangi i nge mina ni ri muaki wa ka Matsakale ni na xiphiqo xa ku patu ra hina a ri fambeki kumbe leswi na leswi na leswi hi ta famba kahle nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM 0860 002 543 a hi tekeni loyi a ri muyingiseri wo sungula hlekani loyi wa Xikwembu hleka ahe bote minjhani na hi pfukile minjhani hi pfukeni papa a khensa a mi vulavula na xikalaviku laha mi vulavula na Luwi na mani John mi vulavula na Luwi Louis wele Jim Jones yes hi swona papa hikokwalaho ka yini mi vona swi ri na nkoka ku vula vito ra n'wina no vo ku swa fana va swi tiva vanhu lava hinkwavo lava nga la na vana lava vulavulaka hi ti-problem hi tona va swi tiva ku ti kona ta hanya okay but Louis a hi tweneni xiphiqo xa n'wina i yini hi leswi a xi va xi vitanaka i access road lexi a khale va ngo i ring road xi taku lomu ya ti-villageni se hi na problem na xona leyi a mugangeni lowu va ngo hi wona Jim Jones lowu nga se lowu va ku rhumile vaaki i nge hina problem ya yona va ku rhumile vaaki vaakatiko va rhumile ni famba ni swi veveza lomu hi nga ta kota ku pfula rivati ri pfuleka swi twala then hi ta kota ku pfuneka ni ku yingiseri nkarhi wa wena i ri na xiphiqo hi timhaka ta ring road ya le Jim Jones vulavula ya ring road leyiwani yi le ku endliweni sweswi hi vulavulaka sweswi so kusukela hi 2022 i siku leri yi nga sungula ku vuliwa ku yi ta va yi ri kona a Jim Jones so sweswi i 2025 yi le ku sunguleni ka ku endliwa laha ku nga va na vaakatiko lava va nga rhambiwa va ta byeriwa ku ri ring road yi ta va kona va komba lomu yi nga ta ta hi kona maleto ni vurile ni ku nkarhi ni mi nyika wona lowu makhaniki mi kota ku vulavula ya so ring road yi le ku endlekeni yi endleka laya va nga fika va meyara na tikhanselara va vula ku ri loko ring road leyi yi ta va yi ri 2.5 kilometer so va ka masipala va vula ku ri n'wina va la Jim Jones mi ta edeliwa tikilo ti nge vi 2.5 kilometers ta va ti ri 2.8 kilometers so vaakatiko va vile va ba mavoko kwalano then ring road yi sungula ku endliwa mara la ta kongeteleliwa la a va nga vulangi va ta tlhelo rihi endzhaka loko ku ri ku ve ku lova mativa loko a mo ndlela leswi hi nghena ni makeni loko ma ha jika leswiya swa siku leri va nga ba mavoko swi nge hi pfuni a hi ngheneni ka mhaka leyi hi nga ka yona xiphiqo i yini sweswi okay xiphiqo lexi swi nga kona sweswi i matholelo xo sungula laha ku nga vuliwa ku ta tholiwa vanhu va 8 ku nga ha tholiwangi ku vona vanhu va 8 lava va nga kwala mugangeni wa hina number 2 i varhangeri lava kulukumba lava va nga le henhla ka masipala lava vana va vona va tetaku va ta tirha va kha va nga tshami kona laha tikweni leri ra muganga lowu hi vulavulaka hi wona number 3 i lava development lava va nga kona la ndzeni ka tiko ra hina kwala ka muganga wa hina lava va ta kumeka va benefita endzeni ka project leyi nga kona va tisa switirhisiwa leswi swi fanele ku tirhisiwa hi lava mucontractor number 4 loko ni nga ndlangi mistake ku endle ku swimexineni swona number 4 i ti-subcontract leti taku ti kha ti nga ri tala mugangeni wa hina ti kha ti huma atikweni leri nga kusuhani na hina vile Jim Jones lerin'wana ri kha ti huma aka ndhawu leyi va ngo hi le ka Mkhombo va ta va huma hi le ka Malamulele hi kha hi ri na vona lava swi kotaka lava va nga kona la endzeni ka muganga wa hina va nga tekiwi vona hi nga ha swi tivi ku va tirhise matimba waha ku tholisa sweswo so number 5 i mhaka ya ku ri hi ve hi tshama hansi na meyara hi va kombeta timhaka letiwa ku ri
swilo a swa ha fambangi hi leswi hina loko hi sungula ku endla patu hi nga twanana na swona na n'wina me le ku endleka swa rhongo hi tshama na vo hansi leka ku mi nga vileli hi ta vuya ka n'wina i 14 days hi nge heti ku hela 14 days loko yi heleni 14 days hi tlhelela va ku 2 days hi nge heti yi hela 2 days se hi ze hi boha xiboho xo swa twa hi yimisa i project leyiwani ku mera a vi le ku endleni swona leswi hi nga vutaneni swona a va ti va ta langutana leswi hi swi vulaka ku ku le ku endlekeni ka swona endzeni ka leswi swi nga ku humeleleni la swa access road ya hina. okay a hi sunguleni laha hi kota ku va hi kota ku loko hi va lava hi kota ku va hi swi tiva ku endleka yini a hi tlheleleni ka matholelo mi te a ku fanele ku thoriwa vanhu va 18 eka mugangeni wa le Jimmy Jones a ka ha thoriwangi swona hi swona mbulaka swona hi swona nga ku vuleni swona mahasi ku thoriwe vangani ematshan'wini ya 8 lava va nga tholiwa a ni sure ngopfu ni nga ta vula nambara ya wrong ku a ni yangi ni ya cheka swona mara ni chekele se swi vula ku a hi suseni yaleyo hi ku a ni na loko n'wi mi nga tivi nomboro se mi swi tivisa ku yini ku a hi yona ya 8 hi ku rhambiwe vanhu va ta teka swiphephani ivi then swiphephani loko swi tekiwini swi helele swi nga va nga ha tlhelelangi ku ya tekiwa leswin'wana loko va tshembise ku ta tlhe ku tekiwa swiphephani futhi ra vumbirhi se ku tekiwe swiphephani ivi a va vulangi ku xota vangani lava va nga ta tlhela va ta ya va ya teka swiphephani futhi va vulini ku xote vangani va ta tlhela va vuya ka vona vete ku xote vangani nga ku ngaku ku 60 I'm not sure na ku ni chava ku vula nambara yo hemba mi nga ta ku se u hembe ngopfu. okay se swi vula ku mina na n'wina sweswi a hi pfumeleni ku le ya matholelo hi to yi vulavula kambe hi na vuxokoxoko bya kahle a hi yeneni ka varhangeri na vana mi vula yini kahle ka varhangeri na vana varhangeri va hina vana va va vele ku tirheni la ndzeni lava vona va nga ku tirheni ka mfumo va nga leswi leswi nga le henhla i va mani i meyara na mukhanselara. okay se ka ring road leyiwani ku thoriwe meya n'wana wa meyara na mukhanselara a ku na a ni ri vanhu va thoriwa loko va kha va lava mintirho a ni va mi tshembisi a va tshami kona kwalano a ni loko va sungula va hi byela ku vanhu lava va fanele ku va kuma mintirho ku fanele ku va ku benefita vanhu va vaakatiko va kwala Jimjoni loko swi ya fika swi ndlisa sweswo ku nga vi swona hi fanele hi boheka ku vilela hina ku leswi mi nga hi tshembisa swona mi te ku ta tholiwa vanhu va la Jimjoni sa ha ka ha vuyeriwi vona se ku vuyeriwa va matiko man'wana. Number 2 loko a swo vula ku a swo vula ku kumbexani na n'wana wa meyara kumbe n'wana wa mukhanselara va nga va kha va mi tisela vuswikoti lebyi mi nga ri ku na byona kwala Jimmy Jones loko ni vutisi meyara mina va ni byele ku ri n'wana wa vona u le ka internship sorry loko ni nga swi vulangi kahle xilungu xa kahle i le ka internship le ku dyondzeni le xikolweni a kha a tapa a practice timhaka ta kona se swa mi vilerisa loko munhu a ri ka internship n'wina vanhu va ake va le ka Jimmy Jones na hina vona lava va lavaka va nga lava ku endla swilo sweswo why ku nga tekiwangi va hina okay se lo wa mukhanselara ni mukhanselara na hi wa kwala wadini yaleyo hikokwalaho ka yini ku va xiphiqo loko a ta tirha kwalano hina loko ya tirha le tikweni ra ka vo va ala ve ri va lava munhu wo ta hi le handle ni pfune ni ku twisisa a tikweni ra vona njhani hi ku i wadi yin'we ka Mavambe ne le ka Jimmy Jones i wadi yin'we musi i wadi yin'we mara ni mi tiva swi nga ndlisi swona mathole lama ndlisi swona sweswo ku rhangiwa hi vanhu lava la tikweni loko o va na vuswikoti byin'wana byo hindza yini hi ku a taku a outsourciwa a ta tirha ka hina Jimmy Jones lava va nga ta va na contract se lava va ti vitanaku Jimmy Jones yini i rural development yini va ti vitana Jimmy Jones yini i concern group leyi mina ni nga ka yona ni vula leyi n'wina mi nge na yona yi tisa leyi ya nghenelela ka timhaka ta ku benefita development forum I'm sure ya le Jimjoni leyi nga xikarhi se swa onha loko yi kha yi va kha va nghenelela ku va vuyeriwa swi onha ngopfu ku se hina hi nga va tholelangi ku va tantsa swona za loko hi valanga ku va ya tshama laya a hi lava ku va va kha va languta va va tiko na ra vaakatiko ku nga welu se bona va teka swilo leswiya se swi va swa hoyi tani development committee hi sweswo okay a hi yeneni ka ti-subcontract mi ri xiphiqo i yini
ti-subcontract naswona a ku langutiwangi vanhu lava va nga la kaya na ku va na vuswikoti na ku sungula a ni ku fanele ku rhangiwa ku langiwa ka vona. Oh, okay. Chava ku swi Ku- nga- se swi vula ku swi vula ku ka n'we va consent group ku na van'wani va nga na vuswikoti kambe va nga kumangi ku xiave xa ku nghena ka project leyi. ka lava ni nga na vona mina ku hana wun'we nga na vuswikoti ku fana na leswi mi nga swi vula ku mi makhaniki mina ni nge ni nghene ka swilo sweswo mina na vana va ni nga na vakhalabya vakulukumba ngopfu ni rhangela vakhalabya lava va nga ku vileleni ka swilo leswiya swi nga ku humeleleni laya a va nge va helela va tlakula pavement va nge swi koti ku tlakula cap va yi hoxa laha ku yi kota ku va na patu laha. Okay, a hi heteni ke mi lava ku hi mi pfuna njhani? Hi lava ku ri mi hi hlanganisa na meyara mi twa ku ri hi vitana swilo leswi ni swi vulavulaka laha i mavunwa i ntiyiso na mukontraktara mi n'wi kamba ku hi vitana swilo leswi ni swi vulavulaka i ntiyiso na meya na lowa mukhanselara mi kamba na swona. Xin'wana xivilelo ni nga na xona ni tivi hambi ni to eda ni va ni mi byerisa na. I nongonoko wa n'wina lowu mina o haxa a mi ku yini? Thangi leri ri nga tisiwa hi Vavembe na rona ri file na ku le ku humeni ka mati Jim John ho ze hi endla boholi na vahala sayitini ri nga ku vileleni hi endla boholi hi kuma mati a ku humi mati loko ni fonela meyara wa le Vembe na yena a nga vuyi ka hina loko mi rhuma Okay, hayi hi mhaka ku i yin'wani yaleyo a yi fambelana na leswi a hi sunguleni hi lulamisane hi nga ka yona sweswiwani hi ta yi landzelela yaleyo na yona ku ya mahlweni kambe ni khensile buti wa mina. ni nga khensa ngopfu loko hi pfuneka muhaxi. No, inkomi ta ringeta ku vona ku hi va lava va ta hlamula ni tshemba va tatana Robert Mathe va yime ku lunga ku la ku ta twa ku va ta hlamula njhani ka xiyimo lexiwani na ku kasi vana va meyara na vakhanselara a va thoriwi vona ke se va ku hayi va thoriwa ko va mhaka ku swa endleka mi kuma ku fana na sweswi loko va ku veleka internship swi ta hetelela swi endlaku na swi lavisisiwa ku se internship program leyi yi navetisiwe kwihi ivi ku tekiwa va mani hi ndlela yeleyo kambe sweswi a hi sunguleni hi hundza hela inongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomandela ta twa ku va ta angula va ku yini lava va khumbekaka ka timhaka leti ti kha ti hehliwa hi Butluwi makhaniki la va vulavula hi timhaka ta ku ku na swiphiqophiqo leswi fambelanaka na ring road yele eka Jimmy Jones hi ndlela yaleyo n'wana ni byela swin'wana leswi a ni tshemba ku a swi fambelana na swona leswi kumbexani hi ta vutisa bona loko vatili va masipala ku xiyimo xi fike njhani la xi nga fika kona ka leswi a ni byelaka swona kambe mhaka hi yaleyo loko vo kumeka namuntlha va ta angula loko ri ka va kumeki hayiwa hi ta va nyika nkarhi walowo va nga ta hlamula kambe swi na nkoka leswi ku vaaki va yingiseriwa ngopfungopfu loko ri ku va tshembisiwe swo tshembisiwa minkarhi ya ku tala loko va na consent group mina ni tshama ni kha ni vula ni ku minkarhi ya ku tala loko va na consent group mi kuma ku i van'wani va lava kumbexani a va lava swin'wani va nga swi kumangiki se ku ya hi Butluwi ve ri hava va nga lavi nchumu se hi ta twa hi sweswo miyingiselo wa Munghana Lonene FM sweswi hi ta ya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we ivi kusuka kwalano hi ringeta ku vulavula n'we mi tiva ku timhaka ta ikhonomi ve ri ikhonomi ya Giyani kusukusela hi 1994 a yi le ku kuleni se xivutiso hi ku nga va ni xi endlaka leswaku yi nga kuli loko ri ku ma swi tiva kasi xa vumbirhi i timhaka ta SACP SACP yi tikomba yi ta ze yi fika la se yi yimaku yi teka nhlawulo hi yoxe kambe xivutiso ku yi na swo swilaveko ke hi tlhelweni ra tinhlayenhlaye endzhaku ka loko hi va ka mphikizano lowu ri kona sweswiwani ka yin'wana ya tiwadi laha a Polokwane ni nga tshama ni vulavula na hi yona va vulavula hi timhaka ta ku va kume phesente yin'we endzhaku ka loko wadi yaleyo yi hetelele yi teka hi vandla ra Economic Freedom Fighters se hi ta twa ku va ri hikokwalaho ka yini tanihi the South African Communist Party va kha va lava ku endla tani va lava ku fikelela va lava ku ololoxa xiphiqo xihi lexi xi nga ri ku ololokeni Afrika-Dzonga timhaka ta ti-tariffs na to ta ya mahlweni endzhaku ka loko va NEC ya African National Congress yi kha yi gimeta namuntlha
va vuye va vulavula na vateki va mahungu hi timhaka ta toleto se hi ta lava ku twana n'we ku mi twe yini loko swi ta ka timhaka ta ti-tariffs leti khumaka tiko ra amerika hi ndlela leyo hlulani fanele magayisa hi loyi i ta na nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we ivi kusuka kwalano hi ta kota ku dzika hi mhaka hi yeleyo gayisa se i nkarhi wa ku twa mavonelo ya wena eka nhlokomhaka afrika wa vulavula so mingisela mngana nona FM nangona ku Africa wa vulavula hi waxela wona tweak kusuka studio 1 Masingita Mall ili Giyani hlekani lowu wa Xikwembu se a hi koti mingisela mina ku kwala ku nga ko angula ku yini ka nangona ko Africa wa vulavula ka timhaka leti ni nga vulavula hi tona nomboro 0860002543 yi nangona ko Africa wa vulavula ka mngana lonene FM makomba ndlela mi nga tlhela mi kandziyisa rito ka 0657443911 na tlhelo rero ta hi pfuna ku va hi twa tlhelo lerin'wana ra timhaka leti mi nga na tona handle ka loko mi kandziyise rito mi nga tlhela mi tirhisana mathebula tp@sabc.co.za nangona lowu le ku haxeni twini le ka TikTok mi lava khalanga pet mathebula a hi amukeleni n'wana mingiseri hi loyi nhlekani ni mi amukerile ka munghana lonene FM inhlekani a hi papa Mfukeni. hi pfukile minjhani leswi nga ri a mi lava ku vulavula ke Hayi swa laveka. vulavulani phela mi ku tlamu loko mi ku holo i nga ri mi yo jumiwa ku ve yin'we mi nga fona ivi hi ku mi yisa moyeni a hi vulavuleni papa mi ri yin'we A na ta vulavula le ya economy ya Giyani ku wa yi nga yi nga tlakuki. Xo sungula hi fanele rhanga hi languta ku khale a Giyani economy ya kona a yi tiyelele ngopfu hi site ra yini ku nga agriculture hi a yi khome ngopfu tindhawu ta Giyani ene kusukela vo 95 mati a ma havangi kona lama a ma ta endla ku na vanhu ku va navela ku ta va ta rima ku halani hi ku hi tiye ngopfu ya agriculture a va swi koti because va swi vona na leswaku ve nge koti ku humelela ku ri hava mati se loko ku ri hi ku mati a mo lo va kona hi xo tindhawu letiya a ku ri mapurasi a ku ri marimiwa a yi ta endla ku economy yi ya henhla hikuva na va ta va karhi va tirha na vanhu va ti-investors va ta kota ku ta Giyani ma site ra agriculture that's the reason economy ya le Giyani yi nga phakame ene loko nge se lunguza sweswo hi ku ya hi matshamelo ya ndhawu liya mati ya nga ri kona yi ta pfuka yi nga kulangi economy ya Giyani because ku hava munhu loyi a nga ta vekisa ndhawu leyi ku nga hava mati alright ni mi twini mingisero mina va ri mingiseri laya lexi endlaku ikhonomi ya Giyani yi nga kuli i mhaka ku hava mati se swi vula ku loko se mi nghena vulavula hi mati hi ndiri ka mati va ri mati xin'wana ku nga va ku ri yini kombela mi ya na misa miehleketo mi languta mi va na vuxiyaxiya mi va na vukheta loko mi vulavula ku hi swi ta kota ku va hi pfuna ku va hi twa ku miehleketo ya n'wi yi ri yini ni vula loko mi vulavula hi leya timhaka ta ku kula ka ikhonomi ku kula ka ikhonomi swi vula ku fanele ku va ku ri na mali endhawini yoleyo kambe hi amukele n'wana mingiseri loyi nhlekani hi mi amukerile ka munghana lonene FM inhlekani hi pfukele minjhani mara ka hi pfuxelana kwala mingiseri wa mina se mi ni vutisa ku na mi twa mi vula yini ku hi le ku pfuxelaneni okay u vona ra mina hi mayelana na ku hlangana ka ikhonomi a Giyani i ku ni vona ingaku a ku na Giyani lexi nga endlaka ku ikhonomi ya yona yi ndlandlamuka a swi le ku tirhisiweni loko a swi le ku tirhisiweni ni vula hi mhaka ya ku potential ya Giyani so sungula i agriculture ene loko mo languta ndhawu liyani hinkwayo ka yona ni ngo a ku na ti-project ta agriculture leti ti nga ku endliweni leti ti nga vuyiselaku ndhawu liyani hi mayelana swa ikhonomi and loko ni tsundzuka khaleni ka kona or khale ka mfumo wa Gazankulu a ku ri na ti-project to ku fana na xikili xa tibanana lexi a xi ri 14 a ku ri na swirhapa leswi a swi owna hi vaakatiko ka tindhawu ta Giyani
ta agriculture ti site win mingisero mi ti vuriwile se ti vuriwile se n'wina na n'wina ma tlhela kwala ka agriculture a ku na yin'wani mhaka leyi mi vona ku nge ta yi ta kurisa giyani a ndzi twangi loko ti vuriwa that's why ni kumaka ni tshemba raiza because loko ti vuriwa swi Okay. maybe a na ha ri ku ri ta pfuna so Okay. a ku ri lexi mina a ni vona ku ri swona swin'wana swi nga pfunaka ku ikhonomi ya giyani yi nga vamuka mavo oh se u fane ku pfuxiwa timhaka ta vurimi swiphiqo ve ri ku hambana mati bootpack loko ma nga ri kona a ni ku mati nkarhi wun'wani ma nga ha no borhiwa ma va kona bootpack sweswo i ntiyiso yes mati ku hava mara ku na ndhawu leti mi kumaka ku a swi nge ku va mati ma nga va kona a swi nge tsambi hi ndlela yaleyo loko ku ri ku maybe a ku ri na ku pfuneta kusuka ka tlheleni ra mfumo ku mati ya va kona for timhaka ta vurimi for kurisa ikhonomi ya ndhawu liya na ntiyiso bootpack na mi loko mo langutisa ni to nyika xikombiso hi street n'wana lexi ni nga kula ni karhi ni xi vona ku ri a xi ri xikili xa matimba ngopfu a xi producer swa ku tala a xi ri ka Frumel a ku ri na xikili xa xi vonaka xa ka Frumel a xi ri leswi a xi ri na matimba swinene eka nkarhi luwa wa mfumo wa Hartwen Ntsangu ene a xona xi ri soxe ndhawu to tala a ti ri na swikili tanihileswi ni nga ri ka example hi ndhawu to fana na le 14 ku va ku ri na xikili xa banana a ku ri na ndhawu ya vurimi laha a Xikwengeni a ku ri part ya agriculture na yona ene swin'wana mi nga kuma ku swin'wana leswi nga ri ku tirhisiweni i tourism because loko mo langutisa ku giyani a yi na nchumu in terms of tourism ku a nchumu lowu mi nga ta ku mitani ya wu endla giyani wo ya ku hi le kaya in terms of tourism antisisi a ku ri na ndhawu yo fana na le Mangombe Nature Reserve Mangombe Nature Reserve a yi fanele ku kumeka yi karhi yi contributor in terms of small tourism i ndhawu leyi nga na vuhlayisi bya swiharhi but at the moment I don't know what is going on ka ndhawu yo fana i swin'wana swa swikombiso leswi nga swi vulavula ni nge vulavuli hi swa tigolidi because you know ku ri giyani yi na golidi hansi ku na ndhawu leti nga na golidi but that maybe until ku swi tsandzakweni ka swa politiki ku kumeka ku va na exploration of gold swi vuyerisa ndhawu ya giyani ma vona ya so hi swin'wana leswa leswi ni vona ku nga ku endla ku ikhonomi ya ndhawu ya fana giyani yi nga kuli because giyani mainly yi dependa ngopfu ka ti-grant leti humaka ka mfumo that's the main economic activity leyi nga ka kona endzhaku ka loko ku horiwe timhaka ta fana ta ti-band and all of that otherwise without that a ku na nchumu lowu endlekaka tourism there is nothing agriculture there is nothing and those are the things leswi nga tirhisiwaka ku ri ikhonomi ya giyani yi nga yikulu Nemetwelbot nikelsiri tlhelo rero 0860002543 ina n'wana ku Afrika wa vulavula ka mgana lone na FM makombandlela n'wina mi ri yini a hi ku tweneni mingisero me ku we angula o ku yini ncina ni ya mahlweni kumbe unda hi la okay swi tikomba ya mahlweni 0860002543 xana n'wina mi ri yini tsundzukani a hi yona ntsene mhaka leyi bulaka yo na n'we va seketeri kumbe n'we va vandla ra SACP na n'we mi nga nghena mi hi nyika xifaniso xa ku endleka yini hi ndlela yaleyo ku ya amahlweni kambe ke 0860002543 ina n'wana ku Afrika wa vulavula ka mgana lonene FM makomba ndlela a hi tweneni ku hi nga kuma un'wana hi twa ku yi angula ku yini ka mhaka leyi kumbe ka timhaka leti hi nga ti andlala nhlekani loyi ku tisela wona twi kusuka le ni studio 1 hi le Masingita Mall nhlekani khalanga minjhani hi pfukeli boto wa mina minjhani hi pfukile a Kenzo ni ta ku tsakela khomenta ka leya ku tsandzeka ka khuluwa ka ikhonomi ya giyani ya khalanga me loko ni swi langutisa kahle hi tsandzeka ku hluvuka giyani hikwalaho ka vurhangeri a giyani varhangeri lava nga koho hi ku twisisa ka me i nga ri hava le ka kumbe va langutisa ti-interest ta vaakatiko va giyani xikombiso a hi si tshama hi va na executive mayor Mopani ende swi tala ku seketeriwa hi vona varhangeri lava hi n'wini na vona kwala kaya secondly ni nga kombisa na hi the current running tournament ya Mayor's Cup yi budget around 101.8 million only to found ku ri vanhu lava a va fanele va vuyeriwa ku nga hina vaakatiko kumbe ti-soccer clubs leti humaka ti-club va kuma I think it's only 30,000 ku ya hi mehe hi hlwerisa hi varhangeri a va langutisangi ku vuyeriwa ka vaakatiko vo lo langutisa vona ntsena kambe ni pfuna ni ku twisisa ku loko
agiyani hava executive mayor mbule Executive mayor lengatshama since for the past 30 years ayizange vana munhu loyi huma ku Giyani a nga Mchangani. Leswi sometimes swi disadvantage ako loko mo languta ti-district departments ta kwala Giyani, more especially the executive positions ti khomiwe hi vanhu va ku ta va huma hi le ka district ka ti-towns tin'wana kumbe ka tindhawu tin'wana a ni chava ku vula ku Masotho huma Venda kambe vanhu va ku huma ka tindzimi timbe ku nga ri vanhu va Giyani lava va nga ti twisisiki ti-interest ta vanhu va Giyani. kambe loko mi vulavula hi executive mayor phela timhaka ta masipala a hi timhaka ta Giyani ntsena loko u ze u va a hi nge xikombiso ku va mupani yi ta fanele yi khumba timasipala hinkwato se swi nge koteki ku mi ku executive mayor yi fanele langutana na timhaka ta Giyani ntsena. Sweswo ni swi twisisa kahle since hinkwako lomu executive mayor nga tshama yi va na yona from the ground nhluvuko wa wu vona a hi le ku voneni ka a swi vula ku development yi kona swi tsandza kwala Giyani. Me ku twisisa ka me if siku rin'wana ra masiku wo tshika hi va ni executive mayor loyi a nga huma ku Giyani a twisisaka ti-interest na ku hlupha loko vanhu va Giyani va hlanganaka na kona swi nga tshika swi hi vuyerisa somehow. Nemetwe 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lena FM Makombanle wani tsala swin'wana ka TikTok a hi swona swi lavaka la ele ku phikeleleni kambe n'wana ni byela la loko ka email ya Mathebula dp@sabc.co.za i ri tin'wana swa swiphiqo leswi hi nga na swona yi mani swi hlaya kahle ni nga si teka riqingho leri landzelaka swin'wana swa swiphiqo leswi hi nga na swona Khalanga i timhaka ta ku a Giyani ku na tiprojeke to tala leti ti nga le ku endliweni kambe a ti vuyerisi vaaki ve le Giyani. Ni kombela ku ni nga vi na vito ni kombela ku va xikala vito njhani tiprojeke leti nga le ku endliweni a Giyani to tala ti nga vuyerisi ku vaakatiko ku nga va ku ri tihi loko ku ri ku leswi a swi vula ku mingiseri swi na ntiyiso ku vaakatiko va le Giyani va le ku endleni tiprojeke yi nge kuli ikhonomi ya Afrika-Dzonga ya ikhonomi ya Giyani hi ku swi vula ku vanhu va Giyani va tshama va languta ivi vanhu va ta hi le handle va fika va endla projeke ivi va famba na mali ma swi vo se va ta kumbexana a hi sunguleni ku languta na sweswo ku tiprojeke leti nga le ku endliweni Giyani vaaki va le Giyani va le ku vuyeriweni hi yini hambi patu hambi mati timhaka te ta ti-reticulation mi kona ke vaaki va Giyani lava mi nga ta ku loko se ti herile ti-reticulation tetiya mimpindzulo ya leyi nga ta va yi endliwile yi ta sala kwala Giyani vaaki va loko mimpindzulo yi sala la Giyani swi vula ku na mali yi kwala Giyani a hi mi tweneni mingisero wa mina 0860002543 a hi amukeleni n'wana mingisero loyi nhlekani njhani botat hi pfukile minjhani boto mina ni kongomela hi ndhuma za ku tisa mavonelo ya mina nsungeri Giyani leswi ni vonaka swona botat i ku va ku ri Giyani nhluvuko a wu ta wu ri kona because swo tala swi suwile Giyani swi yisiwa Polokwane Ntsinda loko ho fana na Venda yi kahle ngopfu mo yi vona yi kahle ngopfu Venda ku tlula Giyani why not because a nyika example lexi xa hi one botat i le road ya yena ya Changani ya Ijatu mara yi tekiwe ya Polokwane if a yi va yi ri Giyani vanhu vo tala va ta va tiva ka Munghana na Netivi mara no yes hileswaku mingisero mina hileswaku swi vula ku n'we mi salele ngo ndhaku musi ene leswi mi nga le ku swi vuleni i mavunwa hi ku a hi swona leswi swi nga xiswona se loko a mi lo salela ndhaku mi tlhela mi vulavula ntiyiso a swi ta swi ri kahle mingisero mina ka ha ri munhu a lava a guva swa radio sweswi hi ri ikhonomi ya Giyani hikokwalaho ka yini yi nga kuli i xivutiso lexi nge le ku vutisiweni humani ka radio lavani swin'wana no botat a hi vulavula ntiyiso ani ku ri a ni nhluvuki so loko loko wona radio ya hi kwala Giyani swi vula ku ri la ikhonomi ta ka yi tlakuka na lava va ta kwala Giyani va twisisa Giyani na sweswi ni kwala Giyani ni byeleni okay yimani ni kombela ku mi nyika timinete timbirhi mi ni pfuna ku hlamusela ku radio yi le Giyani yi kurisa njhani ikhonomi ya Giyani
no botpet a yi mina ntiyiso mi nga dipendeki sayiti ya n'wina a ni n'wina vona mavonelo ma ni anile ku ale mi nga ha tlheleli ndzhaku ni ri ni mi nyikini nkarhi sweswi ni ri hlamulani radio yi le Giyani yi pfuna yini ku tlakusa ikhonomi. no botpet ko va ku ra ni vhela a mi pfumeli ku byeriwa leswi mi a vulavulaka swona loko mo pfumela mi mana mi byeli i ntiyiso hi rini phela Giyani botpet swo tala swiketerisi ya pfulukiwa hi leyi ya vhela. Boto wa mina yingiselani boto wa mina ni kombela ku nongonoko lowu wu yingiseriwe hi vanhu vo tala ngopfu lava nga yingisela ni se ni kombela ku hi nga jikajiki hi kha hi vulavula xixin'we mina ni vutisa n'wina ni ri ni kombela mi ni hlamula ku radio yi haxa yi ri Giyani swi i fambeni mi yingiserilo ya kambe mina no hleketa ku leswi a nga fika a tisa xiswo a nga hleketa a nga swi fikanga a swi anamisela miehleketo hi ku a ni swi twisisi kumbexana mi swi twisisi ku ikhonomi yini ikhonomi ku fanele ku va ku ri na mali mali loko vanhu va kha va ya hala va kha va xava va kha va hi yo ikhonomi ya loko vona ndhawini timovha ti tele ti kha ti ya ku ri na leswi vanhu va xavisaka ku ri na leswi vanhu va swi xavaka se radio yi xavisa yini radio yi xavisi radio yi no teka mali na loko va lava ta xavisa laha hi ta teka mali a yi kona hayi anamisana miehleketo 0860002543 hayi amukeleni n'wana mi yingiserile nhleka hayi minjhani papa mina yi pfukile mi njhani hi pfukile a khensa na mina ni la ku angulanyana ka mhaka leya ikhonomi ya le Giyani lexi endlaka ku ikhonomi ya le Giyani yi nga kuli hi mhaka ku ku na swilo swo tala leswi hi nkarhi luwa ni nga vula hi nkarhi luwa wa xihlawuhlawu a swi ri ku tirheni leswi loko ku nghena mfumo wa ANC swi nga fika swilo leswiya swi nga ha tirhisiwi swi gayeteriwa ingaku swi fa hinkwaswo ene laha ku ve problem hikuva swi file a swi fike swi nga fangi swilo leswiya a swi fike swi improve-wini for example after ku ve na university ya se yi akiwile hala Giyani na stadium lexiya xi kurisiwa for example mi kuma ku ni nga nyika xikombiso hi Baroka yi tlanga kwala hi Baroka loko yi suka ya tlanga a Giyani ku va na mali yo karhi leyi vaaki va le Giyani va nga yi kumaka loko ku ri na university loko vanhu va suka tindhawu to hambanahambana va Giyani vanhu lava kun'wana va fika va kuma ti-accommodation ma-space se swi endla ku ikhonomi ya le Giyani yi tlakuka ti-airport a ti ri kona va le kamaramnele va nga suka va tirhisa airport liya yi ri ya ka Siyandhani loko va kha va yi tirhisa hi ndlela ya ikhonomi yi tlakukaka ndlela se lexiya loko hinkwaswo swi fini swi nga ha ri ku tirheni ikhonomi ya le Giyani yi nge tlakuki mativa tlhelo ri mi nga ta na rona ri na nkoka swinene ri na nkoka swinene ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka teleto mi vulavulaka hi tona ku loko hi languta xiyimo lexi kumbe matshamelo ya swilo hi tlhelo ra timhaka ta switirhisiwa mi vulavula swo ku a ko va ku ri xixin'weni ko va nketani ya swilo swo tala i swilo swo tala leswiya swilo loko a swi ri koho swilo leswiya ikhonomi liya ya le Giyani a yi ta tlakuka so hi ku swilo leswiya a swi kona se swi endlaku ikhonomi yi nge tlakuki ni nga nyika xikombiso na hambi ka tananku na vo fika va aka timolo kwalani molo yi ta va kona mara molo liya ya ha ta tirhisiwa hi hina makita so ikhonomi yaliya yi nga ta va yi kha yi tirha kwala hi leyi kahlekahle yi nga kona so mara mi kuma ku loko a ko va na leswiya swin'wana leswiya swo vanhu va tata hi le kule va fika va contributa laya maswiti hi swo sweswo swi nga ku ikhonomi ya le Giyani yi nga kuli ni mi twile boto wa mina khensa swinene ku na un'wana a nga ni tsalela a hi ntolovelo wa mina wa ku hlaya timhaka ta le ka TikTok hikuva ni hi te hina ka TikTok laha ku mi kota ku hi vona ku hi le kwihi kambe i ri a hi vulavuleni hi timhaka ta mining infrastructure road network water na agriculture hi swilo swi nga hi pfunaka ku tlakusa ikhonomi ya Giyani i CIC of my life a nga tsala sweswo eka TikTok kasi un'wana i ri ntiyiso wa mhaka i ku tihosi loko munhu a lava ku tisa nhluvuko va lava mali ya misava i ntiyiso wa mhaka wolowo i mingiseri loyi a vulavulaka hi timhaka leti ku vulavulaka ha toho hi ndlela yaleyo i xiyimo lexi hi nga langutana na xona ku ya hi laha a nga tshaso hi yo mhaka ni kha ni vula ni ku swi lava vanhu va ku nyana mihleketo yi ku nyana yi anamanyana hileswaku
ka economy kuna ti-input kuna ti-output swilo leswi fanele swi langutiwa loko mi kha mi vulavula hi timhaka ta ikhonomi hi ndlela yaleyo ku na swin'wana swi ngo va swo ta ku dya mali ku na swin'wana swi ngo ta ku ta fika swi ta tisa mali kambe mhaka yikulu ku va ikhonomi yi ta kota ku kula again swi vula ku vanhu va fanele va ri na mali a xikhwameni se hikokwalaho ka yini mi ri hava mali va ka yini mi chayile a hi amukeleni n'wana mingiseri lo nhleka a ni kota ku va oh ya i fikini i nhleka nhleka swo a hi butomi minjhani manitwa ni mi twa kahle swinene butomi ni mi twa kahle kumbexani laha mi nga le ku fambeni kona ku nga va ku ri na xiphiqonyana xa vuhlanganisi kambe ni mi yingiseri okay mona ku ge lexi loko a ko ku vutisiwa mina xivutiso lexiya xa ku ikhonomi radio yi tisa njhani ikhonomi ya Giyani kumbexani loko xi va hlamula xi ku loko hi ti-Fridays nkarhi yo tala mi ta swi twa va ku ku na basi ku na vana va xikolo kumbe ti-creche va ya aka Munghana Lonene va ya ku voneni le aka Munghana Lonene ma swi twisisa so loko a xi hlamula xi ku a vona loko va fikini vana lavana mabazi lama ma taka kumbe ku ri swikolo swo ringana 5 hi siku rin'we vana lava va siya something laha Benstone lava nga ta va kha va xava loko va tini airport na yona leyi a yi ri laha ka Siyandhani a yi ri ku tiseni ka ikhonomi a yi ri na ikhonomi ya kahle ngopfu a yi ri na University a yi ri na nursing college a yi ri na Giyani college swilo leswi swona swi nga endla ikhonomi ya Giyani yi ya hansi ku va swi nga ri na swona swi namuntlha hi vulavulaka mina na n'wina se ku nga endleka yini ku swi kota ku va ikhonomi ya Giyani yi kula swilo leswi a hi ri na swona swo fana na sweswo parlamente na yona CCC-wini leswi a hi ri na swona a ti tshama swi improviwa from 1994 so far hi yo swi langutisa hi leswi a hi fanele hi swi lunghisa swilo sweswo fana na sweswo because loko ku ri na University ku ri na nursing college ku ri na Giyani college hi nga na vo risinga laha a ku ta va ku ri na ti-rest to tala ngopfu leti nga ta va ti kha ti vuyerisa vanhu va vaakatiko va Giyani leswi swo fana na sweswo va mani lava se swi vula ku nkomiso wa koho sweswiwani ka leswi maka swi vula ku loko nga mhlava va Giyani nursing college va Giyani college va University swi vula ku n'we mi vula ku timhaka ta education a Giyani hi yo yi nga tlakusaka ikhonomi ku ha swin'wana na mining yi na yona yi nga tlakusa a hi ri na va michisi a hi na swikimi swo tala laha vo mapele ku yi hala ya ka vo Siyandhani ku yindla ka vo Siyandhani ve le ka vo mani a swi tele mani ho vula ku mara swi swo tala leswi a hi ri na swona before hi ta kuma mfumo lowu nga ka wona namuntlha a ha ri na swona swo tshoveka hi leswi nhwi ene matiko akelani vo Venda vo Libuwa vo Phalaborwa halaya ve le ku ndlandlamukeni a hi languteni a Phalaborwa xikombiso mi nyika xikombiso na hi kona mi ku ve le ku ndlandlamukeni va ndlandlamukisa hi yini leyi nga kona laha va ri i yini kambe mayini leyi nga kona laha va ri ku na mayini laha sweswi nga ku operateni leyi hina hi va na yona leyi a yi ri kona hala vo Xinaphala ve ri Xinaphala ve ri ve ri michisi ka michisi timayini teto na tona a ti kha ti ri vanhu vo tala va ri ku tirheni laha matiko akelana na timayini letiwani a va ri ku kumeni ka mitirho va kha va hlayisa mindyangu ya vona so timayini teto ri Xinaphala Xinaveni hala ku va mationsi somewhere a va ri ku hanyeni vana ma swi vona a nga se ni kombisa muhumelerisi laha ku ku na berina ku na vayingiseri van'wana a nga yima layinini a nga se ni kombisa kambe a ni lava hi tlhelelanyana laha ka radio mi ni pfuna ku loko sweswi ni le ku haxeni kwala Masingita Mall okay n'wina swin'wana leswi a mi swi lava a ku ri yini
no ana la ku zama kopa la ana la ku mi yingisela loko yo hlamusela ku hayi kuna vana lava suka ku xikolweni va teka trip va ya le va ya vona ku ni hava ku haxisiwa ku yini a va yi ka Munghana Lonene ntsena le lavaya mara va ya ka ni chava ku swi navetisa va ya ka swi swo tala leswi va nga swi hlaya ivi va katsa na Munghana Lonene u katsa na airport ni vula ku mina ni lavi ku swi xaxameta loko hi ri na airport hi va na Munghana Lonene a hi ta va kumbexana a n'hwetini ku va na swo ringana mara mindzeri wa mina mi nga nyiki xikombiso a hi nyikeni xikombiso ma tiva ku a ku rhangi airport ka ikhonomi loko mi languta ti-input na ti-output a ku rhangi airport ku kota ku va na ikhonomi ku rhanga ikhonomi yi va ivi ku va na vucincanisi bya timali ku va na vanhu lava lava ku ya Giyani xihatla ku va na vanhu lava lava kusuka Giyani na swin'wana swa xihatla swi ya kun'wana ivi swi ndla ku yini hi leswi va swi vitanaka demand and supply ivi swi ta hetelela swi tisa ku okay ku laveka kahle ku fanele ku va na rivala ra swihahampfhuka la a ku rhangi rivala ra swihahampfhuka ri nga swi tivi ku ri fikela yini mara before mfumo loyi ka wona namuntlha a nga ri na rona na a ku nga ri rivala ra swihahampfhuka ro khandziyisa n'wina leriya mina n'wini loko ri ku ma swi tiva a ri nga khandziyisi mina na n'wina leriya a ri ri ra mukhomishinari ro chicha a ri ra mukhomishinari a ri nga ri ra n'wina mi famba mi ya Jansmart vo ta mina ni khensi tlhelo reri ko sweswo vikisero Munghana a ni ndlangi ikhonomi a no yi tiva ku fika kwalano kambe economics yi vula sweswo ku fanele ku va masiku ku na loko ku yiwa hambi ku yiwa majoni kumbe ku yiwa kwihi a ku sunguli hikuva va ku ve ku sungula bazi ri ya joni ku langutiwa tinhlayenhlayo ku okay ku na vanhu se va nge le ku yini hala swi vula ku se swi lava bazi ivi ri rin'we bazi hayi mani tinhlayenhlayo leti ta ku ya hala se ta nga ta tala ku laveka mambirhi sweswo kambe ni khensile tlhelo rero kumbexana hi ta ku masiku hi lava vativi hi timhaka ta ikhonomi a le hina ho tibulela a hi laveni vativi hi tlhelo ra timhaka ta ikhonomi leti va nga ta hi pfuna ku i ncini xi endlaku ku hambi sweswi loko wo languta mavhengele lama nga kona ku na man'wani mavhengele a ma tila a ma tila hi swivangelo swihi hi swivangelo swa ku hayi lava wani va nge hayi lava va nge xavi leswi mhaka ta kona se ti nga ta timhaka leti kumbexana hi fanele hi ti languta miyingiselo wa mina ku ya mahlweni 0860 002543 hi ta vuya hi bula na va SACP loko swo famba ku ya hi laha swi nga kunguhatiwa kona kambe sweswi a hi kumeni mahungu ya misava Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyemeliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela timhaka ta ku kurisa ikhonomi adorobeni i ti katsa migingiriko hinkwayo leyi humelelaka eka doroba rero hambi i migingiriko leyinene kumbe leyi nga ri ku yinene as long vanhu va ya hi xitalo ka ndhawu yaleyo va ka va yela ku ya kuma swo karhi swilo sweswo swi ta endla leswaku ikhonomi ya ndhawu yaleyo yi kula xikombiso ku va n'wina mi ri kona kwala Giyani namuntlha swi komba ku loko mi huma kwala mi lava ku xava swakudya mi ta xava kwala mi va mi kha mi kurisa ikhonomi ya ndhawu yaleyo so ku kurisa ikhonomi swi katsa migingiriko yo tala leyo hambanahambana yi humelelaka endhawini hambi i yinene hambi a yinene swilo sweswo swi booster ikhonomi ya ndhawu yaleyo mo hleketa swin'wana na swin'wana leswi humelelaka kwala Giyani mi ta swi vona ku swi tisa muxaka wo karhi wa vanhu lava va hetelelaka va siya mali endhawini yaleyo so ikhonomi ku kurisa yona swi vula ku fanele ku va na migingiriko yo tala yo hambanahambana endhawini hambi hi leyinene kumbe hi leyo ka yi nga ri yinene Nhlikani muhumelerisi na Bootpack hi mavonelo ya mina lexi endlaku ikhonomi ya Giyani yi nga kuli ikhonomi yi fambisana na swilo swimbirhi ku nga supply na demand i ncini lexi Giyani xi supply-aku i supply-laku matiko man'wana yi na vuhumelerisi bya njhani Giyani ku ya ka vanhu yi hava demand i ncini lexi Giyani yi nga na xona xa ku koka rinoko ku ri lavele kule va ya a Giyani va ya endla vuvekisi kumbe va endla mixavo
ku hava leswi swi endliwa hi ku ri mfumo wa Giyani a wu na plan B ya ku koka ikhonomi ta Giyani. Inkomu. Budpet. Communist Party ya Vamapaila a ya fana leyi yin'wana ya khale. Vamapaila vo kwata vana swin'wana va nga swi kwatela se va lava ku va khanya ANC va vavisa ANC va ya ka ti-election. Mara problem ya mina yi leyi. Communist Party phela va fana va ti vutisa ku va na timembara ta vona ta Communist Party kumbe va na timembara ta vona ta ANC leti ti welana ka Communist Party na hi mhaka ku mi ta kuma ku ko tala va ta vona mi ta kuma ku va na ANC Communist Party not Communist Party ANC. Swi vula ku vanhu lava loko va nghenela ti-election va na structure na ti-ward va na tona ti-branch ti-region swilo swo tala va hava va audit-ini membership ya vona va vona ku yi wela kwina ko va mhaka ya vukwanga na ku kwata mara problem mhaka ya ku loko va swi vonini ku vona va twanana na GNU a va twanana na vo Ramaphosa a va fanele va tena ndlela yin'wana. Mi nge vuli ku Afrika wa vulavula hi mhaka ya ku sweswi ku na mina pheta na lavi ku suwela ka MLFN la ku u tiyimisa wa ha ri ka SABC swi nge endleki Budpet. sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM loko nkarhi 11 minute ntsena ku bile awara ya 13 khesile swinene n'wina mi nga hi lomba ndleve hi ku ya ku hambanahambana ka tindhawu kona mi nga yingisela mi ri kona nhlekani lowu hi tari hi lava ku bula na va the South African Communist Party lava hi lava ku bula na vona hi kha hi languteka timhaka ta ku tlangela ka vona ka malembe ya 104 hi ta va hi kha hi bula na mbulavuleri wa vona Mbulelo Mandlana. Mbulelo, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Good afternoon, sir. Good afternoon. I'm not sure, should I say happy 104th year celebration, or I should say congratulations to SACP for having reached 104 years. You can say both, my brother. All right, fine. As you celebrate your 104th birth year, you were saying, as the South African Communist Party, amongst others, that you are intending to go to elections, particularly the 2026 one, independently from your tripartite alliance. Maybe before we even go there, what were the key takeouts from what your SG was saying as you celebrate 104? The key takeouts, my brother, are that one, that the Communist Party is working on building a profile for itself, improving that profile, making sure that it is more united as an organization, making sure that it is more able to articulate its agenda without any sense of doubt. Making sure that it is able to articulate the agenda of the working class at this particular moment, and making sure that we defend the National Transformation Project, to defend the National Democratic Revolution as our program by which we intend to change South Africa. And all other issues in the short term must be looked at around that kind of a vision. And what necessitated that for you as SACP to say we need to augment our profile, we need to build our profile? What necessitated that? It's necessitated by the fact that, well, first of all, it's not like there was a time where the Communist Party was trying to downplay its own profile. That was never the case. But it seems to us right now, because of the many difficulties that the working class in South Africa is facing, because of the crisis of unemployment, because of the crisis of violence and crime, because of all these things that are coming to the surface much more drastically and dramatically at this time, there is a need for a strong political intervention from a working class party. And the working class party is the South African Communist Party. And therefore these tasks that are there to protect
our transformation project and to strengthen the working class itself to resist these challenges means that the Communist Party must accelerate its program to build itself up so that it can be effective in leading and being at the forefront of the struggles of the working class. But some would say your aligned partner is dealing with that. Is this a manifestation or a way of saying, as the SACP, that your partner is failing? It's a manifestation of the fact that the Communist Party sees that the ANC is unable right now, not just unable, perhaps we even believe that in certain instances it is less than willing to take the necessary initiatives in order to deal with these matters. And this is not to impugn a negative or sinister intention on the ANC. It is because the ANC has been overcome by a lot of crises, including corruption, including organizational weaknesses, including ideological and organizational weaknesses. And these things, they combine together to put such a negative strain on the movement, such that its alliance partners must now act in order to make interventions on these matters. And what is happening in the alliance? Are you able to talk sense to that effect, to say, partner, things are not going in the right direction in the country. There are a lot of challenges that needs your attention. The working class is in trouble. The middle class in particular is shrinking in the Republic of South Africa and such like that. Are you therefore saying, as the SACP, you did that and you failed to convince your partner? In order for that conversation to be successful, there needs to be an agreement on a framework of policy in order to make the kind of interventions through the state to make the changes that are required. And so when there is a relative disagreement or lack of consensus, especially through the apparatus of the state, for the changes that we see as necessary as the Communist Party to be implemented, when there is no consensus on that, which is the reality of the alliance, it becomes necessary that the Communist Party must act on its own in order to make the sort of intervention. This, of course, can never be interpreted to mean that as the South African Communist Party, we are acting as enemies of the ANC. This is not the intention. The intention is that a need has come to the surface that a certain political action must be undertaken, and the Communist Party is in a position to take that political action, and that political action is now an urgent question. So it's not that we have not had a conversation. It's just that in many instances, a difference of tactics, a difference of approach, a difference of implementation of strategy arises in our discourse, such that it becomes important for the Communist Party from its own working class perspective to take a particular approach and move forward with that approach. And this is the case. And when you speak of the policy framework, for example, Mbolelo, what changed? Was this not the very same framework that led to the existence of the alliance in the first place? You will recall that there is a couple of processes that have taken place in the past leading to the moment at which we are. Before 1994, the ANC, after it was unbanned, held a national conference in the University of Durban, Westville, the first conference after it was banned.
After that, there were a lot of processes to inform the policy of a democratic government. Of course, the democratic government at that time was not in existence. For example, there was a document of the ANC called Ready to Govern. That document was followed by another process that was heavily influenced by the working class movement, which was a document of what was called the Reconstruction and Development Plan, the RDP. The combination of these two documents became the foundation of the transformation of South Africa. And the Communist Party, COSATU, and the ANC were agreed on these particular frameworks and documents to guide our South African transition. But then, of course, after the elections in 1994, the ANC imposed what was called GIA. So beginning in 1996. And if you recall as well, when GIA was promulgated against the express opposition of both the Communist Party and COSATU, there began an internal contradiction in the alliance. And that internal contradiction indeed never went away. It simply mutated into different forms. For example, when we were moving towards Bulwana Congress, it was part of that internal contradiction. When we thought that Bulwana Congress was ready to resolve these issues, there raised the issue, there came up the stage of the state capture. The state of the state capture also exacerbated the crisis. And during all this time, the Communist Party is advancing a strong position that, look, we have abandoned our perspective, we have abandoned the RDP, we have abandoned a transformative framework that was guiding us all along. And in that process, we have been battling inside the alliance that these changes need to happen. If they don't happen, the working class will be worse off. Indeed, we have come to a point now where it has decisively become real that the working class is under pressure from the leading classes, some of which are strong in the ANC. And therefore, the requirement for the Communist Party now to articulate an optional agenda has come to be our present reality. In this case, this is what is happening. And something just come out of my mind here that the SACP, for example, by virtue of it being aligned to the African National Congress, has 2 ministers, if I'm not mistaken, isn't it? So if you've got 2 ministers and you are saying we have, let's say, for example, you're saying as a society we are having difficulty in terms of fighting crime, for example, why is it not that as the SACP you go and say to the SACP, to the ANC as your aligned partner, instead of us fighting about the issue of crime, how about you give us this portfolio of crime, of police, for example, we will then fight our own crime. You see, my brother, one of the important things to consider here is that a government department on its own is not the government. A unit on its own is not the state. The state is a combination of combined institutions that must function in order to achieve a particular objective. There can only be one government. There can be different departments, but there can only be one government. So the government has been under a certain policy framework, and that policy framework is not the policy framework of one unit. It's a policy framework that encompasses the totality of the state, the totality of the government units, the totality of security, social services, finance, and so on and so forth. So to be given a department in isolation of the rest of the functioning of the state, well, the problem is not one department. The problem is the policy framework of the state. And the policy framework of the state is the one
that combines to give you the totality of the results that tells you whether or not you are succeeding or you are not succeeding. In this instance, it does not matter that you can give out of 15 departments, the Communist Party, 1 or 2 government departments, and that it can act in those departments, and the results of those actions will be so profound, so as to affect the totality of the policy framework. That is not possible, right? So what we need to deal with is how we organize power, and the processes that the ANC has led up to so far has given us the results where power is unable to give positive results for the working class, where the power of the state has not been used in order to help us alleviate poverty. Power that has been given to the ANC has not been used in order to change the industrial space and the question of the job security and the job availability in the economy. Power that has been available has not been able to transform the security sector such that we should have different outcomes when it comes to crime, when it comes to matters of community safety and so on and so forth. So therefore, the Communist Party is not saying give us this department or that department. It is saying the alliance under the leadership of the ANC has been isolated from government actions. Those government actions have given us these negative results. And these negative results now, unfortunately, have put the constituency, the popular masses in South Africa, in a point of a great disadvantage. Hence, some of these interventions are necessary. But then, I think you gave a very well narrated perspective in terms of the issues of policy framework in relation to how government works. But then the question would be, Mbulelo, the very same SSPP that is not happy with the framework, it's participating within that framework. Then why are you not saying, by virtue of us not being happy with this very framework, or which is being pushed by government, which has been isolated from the alliance, we're not participating? But you are, isn't it? In fact, if you've been following the processes by which the political outcomes have been entertained in the recent time, the Communist Party has been calling, at least since 2014, 2015, after the national elections, and in fact, towards the national elections, where we have been saying the most urgent issue for us to effect our transformation properly is that we must reconfigure the alliance, change the way in which the alliance works. Why do we need to change the way in which the alliance works? So that at the level of strategic decision-making, at the political strategic policy-making center, the alliance will be the one that articulates the broad vision that must guide government so that we can achieve the objectives that we think as the Communist Party must be achieved in order for us to make progress as a country. And when we have been canvassing for that reconfiguration of the alliance, we were trying to reposition ourselves as a Communist Party, but also the ANC itself, such that it does not permit for these policy decisions that have been detrimental to the popular agenda of transformation, particularly to the working class. So it is not that the Communist Party has been consenting to some of these things. In fact, we have been struggling in order to change these particular processes. And that issue of reconfiguring and changing the way the alliance works relative to government power and how it is exercised, that struggle has not ended. In fact, the reconfiguration of the alliance has not occurred. And if you've been following some of the political discussions recently, the ANC has offered, since the Communist Party has decided to go into local government elections on its own, has offered
that we must reconfigure the alliance. We read that as a cynical action to manipulate the political processes so that the ANC does not have the Communist Party contesting the local government elections. In fact, the reconfiguration must happen whether or not the ANC at this time is happy or unhappy, because it is an important requirement. I see. Well, thank you very much for your time. We really appreciate it. Enjoy what is left of your Monday. Thank you, boss. Inkomo. So means from Garalona FM yalo ye bulana yena imbulelo mandlana lo akhakombisa hela tanihi ba SACP ba ngile kufamene kwa be gondo le suka kule kusukela kule ka 2014 bakhabakaka kula tabona leswaku ku tlekula untu wa bontshwa alliance le configuration ya bo kwendla leswaku ta hetela ku bona ka ku matimba ya wela ku kota kambe mina ni ba botsa xivutiso ku mara mine ku tlangeni team ya le minge ami ayile ku tlangeni sona hindlela yaleyo kambe hi ta twa ku n'wamiri yini ka mhaka yaleyo ku yisa mahlweni kambe sweswi a hi sungula ni twa ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va yi yimisekweni a hi amukeleni nakambe va xiyenge xa mahungu kusuka studio 4 inhlekani Amende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM koma ndlela teto timhaka va ka hina mi titwile ku va ri yini va SACP kumbexana n'we mi nga ma ya mahlweni lawa ku angula eka tona ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo loko ri nga tivi ku ncindana mi se twa nchumu hi lava a va vilerisa hi timhaka ta ring road leyi le ka Jimmy Jones a ku se vana lava va nga titwela ku va va hlamulake eka mhaka yeleyo ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta hi ka hi languta timhaka leti ti khumbaku ku timhaka ta swihehlo leswi swi nga andlariwa hi boti loyi hi ndlela leyi a ni hlekete kumbexani na vona va nga va ringete ku lava ku tshunela ku lava ku ta twisisa timhaka ta leti ti fambelanaka na timhaka leti a ti kha ti buriwa hi ndlela yaleyo 0860002543 nan'wana ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a mi tweleni ku tin'wana timhaka leti mi nga ti khoma eka leti hi kha hi bula hi tona mi angula mikwini vatwini na va SACP na vona se va vulavurile va hetisela tlhelo rin'wana loko hi kha hi languta ka timhaka ta hi laha nhlangano kumbe na hi laha va fambaka kona loko swi ta ka timhaka leti ti khumbaka vumundzuku bya vona hi tlhelweni ra ku va si va languta ku xana va yisa ku yini mahlweni loko ku langutiwe ka timhaka ta tirhele ra vona tanihi the South African Communist Party lava va vilelaka lava nge ri na hi 2026 va ta va nghena na nhlawulo wa vona hi ndlela yaleyo se la ku ta twa ku n'we mi angula mikwini kasi yin'wana mhaka leyi kha hi bula yona i timhaka ta ikhonomi ya doroba ra Giyani va nge ri a yi kuli se xivutiso ku va ku loko yi nga kuli ikhonomi yeleyo xivangelo ku nga va ku ri yini van'wana va kha va tisa matitwelo na mavonelo hi ku hambanahambana ka wona hi ndlela yaleyo se yin'wana ya timhaka leti hi lavaka ku va hi twa toho kusuka ka wena muyingiseri ka nomboro yaleyo ya ntolovelo ya 0860 002543 kumbe kandziyisa rito lava kandziyisa rito hi hundzini se ha kandziyisi rito sweswi swo la ku ta twa ku n'wan'wangulo wa n'wina a ku ri yini ka timhaka toleto hi ndlela yoleyo tiri non'wana ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ku haxela wona t kusuka studio 1 hi le Masingita Mall a Giyani hi laha hi nga kona nhlekani lowu a hi twaneni ku ri na n'wana miyingiseri hi twa ku yi angula kwini nhlekani eka na munhu la 0860002543 hi la ku twa ku n'we mi angula mikwini ka timhaka teto hi nge le ku buleni hi toho eka nhlekani lowu ku endlela leswaku hi ta kota ku vona ku ka timhaka toleto mbulavulo wa n'we yi loko hi kha hi vulavula hi timhaka leti ti khumbaka we tanihi muyingiseri na n'we tanihi museketeri kumbe mu nga va mi ri ka vandla ra SACP kumbe mi nga va mi ri ka vandla ra African National Congress tanihi hi xirho xa alliance ni tshemba na sweswo swa mukhumba na timhaka leti ta ku va hi vulavula hi ku kula kumbe ku ka hi nga kuli ka ikhonomi ya doroba ra Giyani hi twa ku n'we mi angula mi ku yi hi ndlela leyo ku na n'wana nga rhumela email ya ni nga mi hlayela la a vulavula hi timhaka leti ti khumbaka ku a ku na mali eGiyani lexi ndlaku ikhonomi yi nga kuli ku ha mali tin'wana ta ti-project leti endliwaka Giyani ta endliwa Giyani kambe a ti va vuyerisi vaaki va la Giyani vaaki va la Giyani
vo sala va vona swi nga ndliwa kambe mali yi fambile. Se hi mhaka leyi hi van'wani va vulaka ha yona hi ndlela yaleyo. Se wo yi ri yini 0860002543 hi loyi n'wana mingiseri nhleka enhlekani botoni njhani hi pfukele minjhani papa iko matsaku leswi humelelaku hi mhaka ya la a Giyani ngopfungopfu ne Giyani yi ve na problem ya ku yi ve na parliament aneri ivi loko sweswiwa yi fanele yi va yi developiwa as Giyani i nkarhi lowu se ku nga late i nkarhi lowu se ku nga nghena mfumo lowu nga ka wa hina vanhu va ntima. So mfumo lowu nga ka wa hina vanhu va ntima loko ku fanele ku ndliwa development a Giyani telling you ni nyikwala ni nga yimaka la jambini a ku nge pfuki swi olovile ku va na development. Any project leyi nga ta nghena Giyani ku ta tshama ku ri hi ndlela yeleyo hi mhaka ku this time i nkarhi lowu ku nga nghena mfumo wa vanhu lava ku nga hina vanhu va ntima kambe a hi swi koti ku hurhana hi le ku ti wiseni hi wexe a hi ti pfuxi. kambe mi nge tirhisi rito rero ra ku mi nge swi koti ku a mi swi koti ku hurhana hi le ku wiseni hi hexe hi ku n'we mi le ku tsutsumeleni mfumo kambe ke mfumo walowu wu nge le ku hi rhangeleni tiko hinkwaro na tindhawu tin'wana loko mo languta layini ya Thohoyandou Lutirighat Masina yi vulavuriwa yi ri yin'wana ya tindhawu leti timhaka ta ikhonomi ti nge le ku kuleni kahle ngopfu. Se mi nge vuli ku mfumo ivi ku ve na tlhelo rin'wana. Butpet a hi swi vekeni kahle Lutirighat Thohoyandou that's why na siku na rin'we mi nge pfuki na one dam to va rila hi mati xo sungula that's a basic. Mi nge pfuki mi twa va rila timhaka ta gezi that's a basic ya ku fambisa economic yi kula. Mara between Tzaneen and Giyani ne tindhawu leti mbirhi leti hi leti la Limpopo mina mavonelo ya mehe ti ha riki na problem ku katsa na malamulelo le henhla hi to ti nga na problem ka ha ri na tiloop to tala ngopfu ta ku vanhu va ti endlela mali hi tindhawu leti nharhu leti because loko va ku mati hi lama va lava ku tisa mati munhu i fika i ri yasa i nkarhi wa ku dya hempfo hala ni kume thendera yo karhi ka hempfo hala i tiloop ta vona that's why loko mo vona doroba ra Tzaneen since ndlela yaliya na swilo swa ku tshama ku endleka nchumu yi ve a ni kota ku mi twa kahle mina ni mi dlile halaya loko mi ku since mi te since siku yini mi ri doroba ra Tzaneen ivi mi ku since ri siya hi mfumo lowu wa khale ri hi ndlela yaliya na sweswi ri ha ri hi ndlela yaliya a hi ntiyiso sweswo mi dlile rini ku ya Tzaneen papa a ni tivi ku kumbexani ku nga ku ri na xiphiqo xa network laha mi ni nga kona kumbe hi vona va nga no fanekela ku ri mehe ni nga na problem haleni mara ntiyiso i ku lexi nga humelelaku i ku a ku na development leyi nga ta endleka under this administration hi nga ka yoho ya ANC because vanhu lava nga laha hinkwavo va le ka ku va a ni tivi cintani ku tsemeka mani vona kumbe mina loko ri ku tsemeka vona swi loko va yi va ya lunghisa riqingho ra vona hi kota ku va hi ya mahlweni loko ri ku tsemeka vona va kokeni va byela ku va yi va ya lunghisa riqingho ra vona hi kota ku ya mahlweni loko ri ku tsemeka vona ya swi vula ku hi vona va tsemekaka mingiseri wa mina 08600025 kambe lexi a na ha vutisa xona ku zeni ku va tsemeka i mhaka ku ni va twi va vulavula hi ku Tzaneen ya ha ri switwana va yi dlini khale swi vula ku va yi dlini khale Tzaneen leyi loko mo ya Tzaneen mi ta swi vona ku na ti-private sector yi le ku investeni na Tzaneen hi yo mhaka phela private sector loko va private sector yi ri ku investeni mi vona hi miako mi vona hi ku va mabindzu mantshwa ma kha ma ta hi swo sweswo ku ndlandlamukaka kambe la kaya a ku le ku ndlandlamukeni nchumu xivutiso ku xiphiqo i yini hi laha hi lava ku tiva kona hi ndlela yeleyo loko mi languta tindhawu to tala sweswi hi mhaka ya ti-tariffs leti vulavuriwaka America mi ta twa va kha va ku tin'wana ta le ku pfaleni ku fana na mathayele lama ma-Goodyear va nga pfala na va Mercedes Benz na vo va nga te va ha yimenyana ku ndla ti-order
le a Eastern Cape i swin'wana swa mintlhontlho leyi vulavulaka yo ya timhaka ta tariffs leti tindhaku ku doroba ri nga kuli hikokwalaho ka ku va mabindzu ya kha pfala vanhu va ka va lahlekela hi mintirho se xivutiso ko fana laha hi nga koho loko a ko va ku ikhonomi ya kula a fana phela ikhonomi yi na swigavagava swo hambanahambana mara vanhu vo tala va tikoma va kha va yi langutela hala ka consumption hala ka ku va ku tirhisiwa switirhisiwa hi yo mhaka mi ta twa munhu a nga chavi no fona ku ya hina hi lava ku akeriwa molo haleni loko va ya ka molo va languta ku ndhawu yeleyo ku na vanhu va tirhaku ku na vanhu lava va nga kotaku ku xava ku na lava va nga kota swi vanga swo tala kambe hi mutweni kumbe angula mi ku yini kambe ni ta ri teka riqingho rero ni pfumelele xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula sweswo mingisiro munghana lona FM nangona ku ya Afrika wa vulavula ikhumeni nguthi mina thayiseba avara yambirhi a hi ku twi mingisiro me ku wena u angula u ku yini hi ndlela yeleyo n'wana mingisiro hilo nhlekani ayi botpet mfukile boto mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile mi vona xivambu ma ni kombela ku va hi yona leyi ya ikhonomi ya Giyani ne ya ni hleketa ku ri ikhonomi ya Giyani ku na swilo swinharhu leswi swi endlaka ikhonomi ya Giyani nga xo sungula loko mfumo wu nghena 1994 va tlherisile misava eka tihosi and loko mu langutisa hi nkarhi lowu nga hundza ku na loko mi languta madoroba yo fana na Giyani a ku na ndhawu leyi a yi reserve-wini ku ri hi laha doroba ri faneleke ri kula ri ya kona se loko va tlherisile misava eka tihosi swi tikomba ingaku ri a ti vangi na ntokoto wo kota ku twisisa ku ri loko mi ri na misava yi fanekele yi tirhisiwa njhani vo xavisetela misava that is why a Giyani le xikarhi ka doroba mi kuma ku ri na madzumba lama mi nga swi voni ku ma ya kwihi ene loko mo languta swi fani ku na mabusiness mo tala ngopfu ma nga kona a Giyani lama ma nga xaviseriwa vanhu lava va nga swi kotiki ku generate ikhonomi ku doroba ri kota ku kula ngopfungopfu gurupu leyi ya vakulukumba lava ku huma ehandle vaxi lava a swi mabindzu ya vona a ma tikombi ku ri mabindzu lama ma nga ta kota ku kurisa ikhonomi xa vumbirhi incini lexi mi fikisaka kwala ka ku mabindzu lawa a ma nga swi koti ku kurisa ikhonomi okay mabindzu ma kota ku generate mali kambe swi tikomba ingaku hi tlhelo ra xibalo hi ku ri ikhonomi yi kula hi loko na xibalo xi ri kona a ni ri loko ku ta tifeme leyi fika ku yi endla investment eka ndhawu yo karhi ku va vatirhi lava hakeriwaka mali leyi nga ringanela ku va kota ku hanya yi tlhela yi kota ku hakela na xibalo loko mo languta ku na mabindzu mo tala ngopfu ma nga kona sweswi endzeni ka doroba lama a ma nga ri kona leswi loko hi vulavula hi ikhonomi swi vula ku ri loko ku ri ingaku swi tikomba ingaku a Giyani ku investi vanhu va rhongo ene hi fika eka xiyimo lexi hikuva hi pfumala varhangeri lava va nga na xivono swa tikomba ku varhangeri va Giyani a va na xona xivono mi ni nyika xikombiso loko mo cheka mi ni munhu wo landzelerisa ngopfu budget especially IDP loko mo cheka IDP ya Giyani ku sukisela hi malembe ya vo 2014 ku na ndhawu liya loko mi suka ka malembe ya mina ku nghena adorobeni ra Giyani hi le xineneni hi le ximatsini xa n'wina ku ya aka xikukwana ndhawu liya ingaku a yi reserve-wini hi ku ya hi vurhangeri bya Giyani nkarhi lowu a ka ha ri na kokomba la a va ku i Petro 1 a yi reserve-wi ku ri no yi nga endla tifeme laha loko mo cheka budget mi ta yi kona swi kona structure swa kona mara sweswi loko mo hindza laya sweswiwani ku na madzumba ya nga aketeriweni lava misava va le kuneni ka misava ene swilo leswi a swi swi koti ku generate ikhonomi na loko ku ri ko va na ku ri na tikhampani leti ti nga na ku tsakela ku ri okay hi leyi ndhawu leyi kumbe lava va ku endla swilo swa tigaraji ta movha va lava ku endla a va swi koti hi mhaka ku ndhawu yi ruraliziwini hi na tihosi leti ti nga koti ku twisisa hi development hi tlhela nakambe vurhangeri hi va na varhangeri lava va nga rural minded ni nga vula ku i va rural minded a va koti ku twisisa ku doroba loko ri taniya swi possible ku Giyani yi nga kota ku kula yi ringana madoroba ya ku fana na Polokwane so hi swona leswi ni vonaka Giyani hi swona swi yi lavisaka hi minkarhi yo tala hello Botpet ni metweni botome na metweni a xo ka xi nga layithi lexani xitimini ku n'wina mi ta kota ku vulavula kambe ni metweni ni khensile ni ri twile tlhelo ro mi nga ta na rona khensile botome
Inkomo 0860002543 imakume mune nzebu tumene hati kupila ora ya kume naru nakona kwa Afrika wa bula kamngana lonene FM makomba nlela loko ndawu kurama waya economy ayikuli economy ikula ntsene loko ku ri na mali loko ku ri na mali ikha yi cincanisiwa yi suka hala yi suka hala economy ya kula xana xivutiso hi ku yi ko mali na vanhu lava nga ko agiyani ve le ku holeni timali leti ti nga kota ku pfuna economy ya hina ke kumbe va hola timali leti ti nga ta ka ti nga koti ku kurisa economy ya tiko ra hina ke 0860002543 hayi amkeleni n'wana mingiseri lo nhleka aye Khalanga Mfukile hi pfukile hi ngo vona hayi pfukile akenza ngeni idzamba liya Giyana liya communista ayitilayiteli ngeni dzamba liya economy ya Giyana Khalango xo sungula ni as long as vanhu va nga ri ku tirheni ku hava economy leyi nga ta kula loko vanhu va nga ri ku tirheni ku swi vula ku loko vanhu va nga ri ku tirheni va hava mali xo sungula xexo xa vumbirhi infrastructure ya hina a Giyani yi njhani swana olovela mina ku ri ni nga suka ni ri a Tiyani ni ku na ku ya a Giyani na in terms ya mapatu swana olovela ku ni nghena a Giyani na a na vulavula hi mentsena vanhu vo tala swa va olovela ku va nga nghena a Giyani hi patu leri nga kona ri leader-ku vanhu a Giyani swa va olovela ku vanhu loko vo fika i ri a dorobeni ra Giyani petrol yi hela tigaraji tingani i kuma ku tlimbanile Khalangi a wu nga swi tivi ku loko nga chelangi kona i nga ya chela kwihi tigaraji tetiya timbirhi ni ti vonaku laha xana tiroboto leti ti le ku tirheni na swi olovela flow ya timovha ku va ku ti kota ku tisa vanhu transportation kusuka ka Gawula ya Giyani swa va olovela vanhu ku fika na kuna mabazi lama kotaka ku rhwala vanhu loko vanhu va nga koti ku fika a dorobeni va ya xava yi ta kula njhani economy vanhu va dlina va decide ku a ho xava kwala ka vala va le Pakistan kwala kusuhani hi timhaka ta ku hava transportation timhaka ta mati ta wela ka infrastructure i mali lava ku investa ka doroba leri nga hava mati Khalanga i nge yi aka hambi ri hotel i nge suku ku etlela kona a Giyani loko ri wa swi tiva ku i tshamba na experience ya ku i tshama etlela kun'wana ku va na shortage ya mati kumbe swin'wana leswi swi nga va ku swi ri na problem those are the government institution ti tirha njhani ku na vanhu vo tala lava ni nga tshama ni va twa kwala ka wireless Khalanga va kha va vulavula van'wana va ri va ka Malamulele va ku swi olova ngopfu ku i suka ka Malamulele i ya Thohoyandou i ya ka Home Affairs in terms of transport in terms ya ti-system ta vona a wu tlherisiwi va nge ku byeli swa ti-offline and so forth xa vumbirhi Khalanga timhaka ta university ti le ku hoxeni ka xandla do yi ta va kona university i mhaka ya kahle mara loko university yi ri kona ku ta va na vanhu va le Giyani loko ku ri ku university ta swi kota ku la ku va empower lava mabazi ya ku rhwala vana va xikolo ya nga ta huma Giyani ku na vanhu lava nga ta oxa tinyama ku na vanhu lava va nga ta lava ku endla vana va le university ka kumbe TUTMCs vana va xikolo a va swi lavi ku travel va lava ku order va tiseriwa swi vula ku hi ta va na swithuthuthu swo tala leswi nga ta va swi ri kona swi ka swi endla yini swi va mr deliver swi deliver hinkwaswo sweswo swi ya kurisa economy okay xivutiso lexi ni nga na xona ku why economy yi nga kuli yi kula njhani economy loko ti-infrastructure leti ti hi nga na tona ta mfumo ti kha ti yisiwa hansi why xibedhlele xa Khensani xi nga kurisiwangi xi fana na va Xilidzini xi fana na va Letaba xi nga havi referral because loko xi va referral swi vula ku mene ya referiwa ni suka a Elimu let me give you the example ya Elimu ni suka instead ya ku ri ni suka kwala a Giyani ni ta kwala ni ta kurisa economy ni xava ni fane ni ya a Letaba hi mhaka ku muvabyi wa mina i le Letaba kumbe xani i le Thohoyandou a Xilidzini then swi vula ku economy yaleyo ya kula transport yaleyo ya tala time and again because ku na vanhu vo tala va yaka prison a hi fane hi ri na yona I'm not saying hi promota swigevenga mara swigevenga na swona why hi nga ri na yona prison kwala Giyani loko ku ri ku yi kona za ni khomela Khalanga kumbe xana ni tshama ni yi vona hi suka vanhu va ya va matachi kwini transportation liya chain liya yi le ku va assisted hi na vanhu Khalanga lava suka ku a former Venda va suka ku kwini va ta tirha Giyani and a va tshami kona
va ta hi mabazi va ta va khome xikhafuthini bazi leri a ri va tisaka a hi ra munhu wa le Giyani a va xavi nchumu va ta va rhwele xikhafuthini va tlhela na mali wa sisa Khalanga ti-entertainment Khalanga na ha ri kona kahle ngopfu okay so ti-entertainment loko i fane i suka i ya Giyani i ti vutisa ku i ncini xi nga ta fika xi ku tsakisa i ncini handle ka ku va i ni byela ku loko ri Giyani ta fika hi nwa byala i vanhu va promota byala ntsena handle ka byala i ncini xin'wana lexi nga tisa xi nga koka ku rinoko Department of Tourism ka province yi endla yini ku ri vanhu va ta yi navetisa njhani Giyani i tshama yi vona yi kha yi navetisa Giyani district municipality va yi navetisa doroba ra hina na then local municipality wa Giyani va yi navetisa doroba ra hina kutana a Giyani i ta pfutha sweswi va nga ta swi vulavurisa swona ni twa ni lava ku ya a Giyani ni ya tshama ni dya ni siya mali swa endleka ri basile doroba ra Giyani na before ni byela ku ri ni ta investor kumbe ni ta xava crime yi njhani there are a number of things leswi Khalanga swi nghenelelaka ka sweswo Department of Agriculture xiavi lexi xi tlangaka ku doroba ra Giyani ri kula hi rini swikimi sweswo swi ri kona ku halaya ka Vanhlaniki na kwihi ku halaya leswi a swi vanhu a va byala miroho na tikhavichi loko ku ri hava mati i ta yi byala njhani khavichi i ta yi chele bihini because vanhu va mhani lava xavisaka swakudya va yi kumela kusuhani khavichi na plate ya kona yi chipile the more vanhu vo tala va xava tiplate the more you make profit then loko ku ka ha ri hava vanhu va local lava tisaka swipinichi miroho yini ku lava va swekaka swi va olovela huku va yi kuma ku hi lava swekaka kwala Giyani loko a yi kuma ku swi vula ku it will be expensive vanhu va chava no xava va tlhela va nga xavangi wa hi vona Khalanga mhaka leyi mi nge le ku hi vuleni na va ku hi tshunelela ngopfungopfu ya le mango hi tshela ku yo sweswi ya huku yi huma kwihi hi ku kumena varimi van'wani va nga tshama va tala a va ha vuyangi kambe a va tili va kombela ku hi va pfuna hi ku va vilerisa hi ku mavhengele lama nga kona laha loko va fanele va xavisa swilo swo fana na tikhavichi matamatisi na hinkwaswo leswiya ku na van'wamapurasi kwala Giyani a va xavi ka vona va ya xava no nyika xikombiso na ku vula ndhawu ya kona va ya xava le ka n'wina le ya Tiyani va ta na swona Giyani se lava va nga la Giyani va nga thola na vatirhi lava nga kwala Giyani a va ha ri ku holeni a va ha ri ku xaveriweni swi vula ku yini va tlhelela ka mhaka leyi mi nga sungula hi yona ya ku a va tirhi vanhu a va tirhi vanhu okay Khalanga loko va kha va nga tirhi kwalano na support ha nyikana support tanihi Vatsonga machangani na ha nyikana support ku loko swakudya swi swekiwile kwala Giyani ni swi tsakela sweswiwani loko na travel no suka a kaya ni ku ni ya vona xaka ra mina kwini la nga khomiwa kumbe ni ta thwanta ta fika ni xava gwinya ni siye mali kwalaho kumbe ho nyenya ke i twa munhu a nyaka magwinya lama ni nge xavi mabagi mani munhu loyi a tlhelela vusiwaneni ha sapotana na okay yi ta kula njhani local economy loko ti-SME ti-small business va nga ti kumi tithendara letikulu hi karhele ku byeriwa ku vanhu va fanelanga va khoma swibamu na swin'wana va ku tithendera a va tikumi va nga ti lweli lomu ka ti-community tin'wana vanhu va kha va ti lwela loko i ta thoyenda ku kha ku thoriwa munhu lava vulavulaka ririmi leri mara loko ti-project ta Giyani no vanhu va le Giyani they are not qualifying enough ku va because munhu loyi loko a nyikiwe tender leyikulu na ti-sub to huma Giyani na vatirhi va huma Giyani swi vula ku economy yi le ku kuleni because loyi a ri hava 4,000 leyi a nga ta va kha hakeriwa kumbe 5,000 leyi a nga ku hakeriweni hi project yaleyo for 24 months swi vula ku i hava nchumu mara loko ti-project tili hi xitalo ti nyikiwe na vanhu va va na mali we are going to have people lava nga na mali munhu a xava team ku fana na n'wana wa minister a nga xava team a yisa ku a Bloemfontein yi ya ku Pfukeni vanhu va chava no tisa ti-game because na bolo a hi support hi ti-armchair critics hi tshama ka TV na loko munhu i xava team namuntlha yi ta Giyani i vanhu vangani va nga ta yi support loko ku ri a nga humi kwala Giyani munhu aloye
hi nge yi support loko team yi ri kona tihotela ti ta va ti ri kona ku ta va na vanhu vo tala lava nga ta tirha khalanga economy yi kurisa na hi ti-small business because munhu laha oxaku nyama i ta thola vanhu vanharhu visiwana bya suka loko ka ha ri na visiwana ku na siku rin'wana laha hi nga vulavula va ku ve ri giyani yi talele ngopfu hi swisiwana why giyani yi fanele yi talela hi swisiwana a hi tshikeni leswo swa ku hi 1994 ku tekiwe tigaliyoni na kwala vhenda ve ri ti tekiwile na ku hi ti tekiwile tigaliyoni a hi swi rivaleni swa ku tekeriwa ka galiyoni andhaka loko ku tekiwa galiyoni yi suka vanhu lava nga sala va leader a giyani a va vulavula Xitsonga ka local municipality let alone ka district na ku yaleyo ya ku tekiwe magaliyoni yi vuye yi lulamisiwa kwala ka nongonoko walowu ku a ku tekiwa magaliyoni molo va lo nyikiwa molo tekiwa volo like vanhu va lava va ri koho va ka vurhangeri kwala giyani volo hayi magaliyoni ma kahle loko ma ri Polokwane a vo lo teka phela ku teka hi leswiya swa ku ni mi kuma mukhomi ni mi kha mi ala na xo ni teka i ntiyiso ku vanhu va ka hina na lava nga na mali va va empowera vanhu va le giyani na khalanga ku na vanhu lava va displayaku timali on a daily basis ka ti-social media i ncini leswi va nga ko xi endleni ku antswisa vutomi bya vanhu va le giyani va kha va huma giyani van'wana tipolitiki lava humaka giyani va rilela doroba ra giyani loko ri thyakile loko ri nga ri ku kuleni swa vava na kumbe vona va tsakisi loko va ku va se va na tiyindlu va Polokwane na kwihi na le va Cape Town na kwihi va neglect giyani vanhu va giyani vona va vilela loko doroba ri nga kuli na I'm sorry va tshama va va na ti-meetings ta ku vulavula hi ku why doroba ra hina ri nga kuli why economy ya giyani yi nga ri ku kuleni na va ta na swintshuxo because hi fane hi tivutisa ku loko ku ri nga vilela swi vula ku a hi ta va hi ra mihlangano na ti-meeting na hinkwaswo leswi a swi ta lava ku ri a hi pfuxeni giyani loko i ku hi pfuxa giyani wun'wana wa sungula ku i tribalism loko mi ku a hi pfuxeni thwando ani van'wani ve ri loko mi ku va vula ku pfuxa giyani miri i ti kambe yini rito leri mi tirhisaka ra i ti-mafia hi sweswo swa ku loko vanhu va lwela leswi swi nga swa vona miri ku na ti-construction mafia mara ka tindhawu letin'wana loko ya ka Sekhukhune vanhu va ka Sekhukhune ve le ku kumeka ti-tender they are not constructive mafia loko i languta timikisana leswi swa ti-feeding scheme a swikolweni i vanhu vangani lava va humaka giyani va nga ku supplyeni kwala giyani because na xinkwa va ta swi kuma kwala giyani I'm sorry na masi a ma ta huma kwala giyani swilo hinkwaswo a va ta swi kuma kwala giyani swilo sweswo swi kurisa ikhonomi xo hetelela loko munhu va ta hi xikolo va ku va ya a giyani va vona khalanga hi ku khalanga i haxa a ri giyani I'm not a fan ya ku ve ri munghana lweni na yi fanele vuya giyani for now ni happy ku i le ku haxeni hi mvula wa mtlhana na van'wana kha na vatho va kha va haxa mara loko ku ri a ku ri na vanhu vo tala lava a va haxa va ri giyani swikolo swo tala a swi ta reduce issue ya ku ya Polokwane because ku ya Polokwane khalanga a va yeli ngopfu le a tinyokeni le a Snake Park a va yeli ngopfu tifula machinini va ta ka munghana lewunene leswiya swo heleketa ku hi nga yi ka ndhawu yin'we ku fana na cold drink loko va ku i Coca-Cola ku va na Fanta Grape ti kha ti heleketa Coke i vo heleketa va ta kwalani va ta vona va haxi na ku haxisiwa ku yini then swi vula ku ikhonomi ya giyani a yi ta kula SABC yi na role yikulu ya ku vona ku giyani ikhonomi ya kula hi ku tisa vahaxi vo tala hambi ko va ku faka kunene va ta haxa va ri kwalani hi swi tiva ku siku ro karhi va tile hi ta haya ha vona hi endla swin'wana ikhonomi yi kha yi kula nkarhi wo walowu nga hi vondoka kambe a hi gimeteni kwalani khesini tlhelo rero inongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a humelerisiwe Ncidani Eric Mavase ku tisela wona nakambe mundzuku kusuka a studio 2 a hi le Polokwane mana Nhlekani Lonene mi tiphina mahungu ya misava hi lawa na bonge n'wana timaleke kusuka kwala Dzuma na mina hi rito ra Ike Ngobeni muhumelerisi bya Mchangani mana siku lerinene nani tata eka Malamulele eka Mina ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makombandlela SABC ya tiyimele